Ana 44 senesi Baksaray'a babamı служить etken polk gelip toxtadı. Anam haberi oldu. 17 Mayıs günü Baksaray'a gitti. Biz kaldık Akmeş'te. Anam bitası var idi, 90 yaşına kampır. Babam kayıp olgan 42 senesi. Stalingrad tübünde Slavyanka degen yerde, selo Gniloy Hutur degen yerde anda halak olgan. Ana ona ağla yerden 7 kilometre Pıçkı'ga gitti. Neme Karbabama bitama analarına. Sekiz-on gün yol gittik. Ana ağlay, kardeşim ağlay, ben ağlayayım. Ana kampır bir şey üstümüzde naz ele kiyindik, ele çıktık bağım. Bir şey 90 yaşına kampır ne olacak? Ana ile etip yolda balam sabretin, ağlaşman, tapar anan tapar sizin deyip. Mektepke başladık barma. Basa kötekli yediler, predatil. Her gün bargan günüm, ağzım burnum kan olup geliyordım bağam. Ana iletip sonra anam dedi okuma, barma. Babам, babası занимался табаководством, снабжал Турцию табаковод. И оттуда привозил немекетрикен турецкий мебель. Анамнар пик бай яшагандар, пик бай екен, Карбам, Абдраман Карба, babam, babası. Anam da Urkusta'da тоже pik bай. Acı Karban, Kızıla Karbam. İki kere acılıkı var keli. Anam, babası develerinin Acı Karbaba Urkustalı. Anam kire kolxozga işke kire. Ayağına lap dikiye. Kim olup kim ola. Anamның teyzem, ular kama, reka kama протекала там. Бланчик су, каверенька прямо, бланчик су, нечистая вода, непрозрачная. И анда улар через қайықнан договорились, картоп барып сатыштылар. Через каму, речку. Бірде урожай яқшы oldu, орталық толды картопқа. Келдік енді договорились, земляника, маленькая земляника, полно кустарники вот так внизу. Она у нас аптойып келедік, башқасы жоқ асама. Бедные мы такие. Мы поженились, комнаты, новый дом, полы япханар, и кири алифлигенер полан желтый, такие блестят.
Улет Дульберев, яңа ev, да, совсем новый дом. 5 на 5, 2 комнаты. И веранда большая, это қайнам ярсында отыра, ярсын бізге берді. Арттағы evде не тұр еді, балам? Бір дане ол кроват, бір дане мен кроватым. 2 кровати, 5 на 5, представь, такая комната, да? Все своим трудом, вот потом его ценишь, и қадіріне етесің, и бережно. И вот так вот қарилікнен evленсең, балам, адам пек яқшы яшай. Яшайшын құра, вот это мабетлік, это когда все своим трудом добиваешься. Сейчас ищут богатых, а раньше не искали богатых. Раньше yüreğine yatsa, beğensin, kitesің. Tatılmabet yaşamak balam. Kavgasız, şamatasız. Sevgi büyük şey balam. Sevgi, dünya sevgiden yaşay. Ah Fatime, ne için, ne için, anı değerini yok onun için. Anı der sana ben alayım, sade hüfleri ben olayım.